Malalile khaya namhla ehlelweni lenu Public Insight Reloaded episode 12 si ngugcina Thalalisa Dlamini lokhulumako sine imported guest namuhla leniyatiko His Excellency Moses Vilakazi, one of the AU commissioner. Siamati Mr. Vilakazi has been a lecturer in the University of Swaziland. He has been a director for agriculture. He has managed numerous big projects in agriculture in the land. He has been a minister of the Crown for the 10 years. He's now with the AU. Mr. Vilakazi, we welcome you. Namhla ehlelweni lethu. Thank you for welcoming me. I appreciate being here. Please, Mr. Vilakazi, walk us through your rich CV on issues of agriculture and a brief on where you are and what you are doing currently. No, thank you very much, Nkosi. Mhlamba ngubeke ngeSwati. Yes. Sibonge nje kakhulu ukuthi ningimeme ngithole lelithuba. Angathi uthi ngidawucalaphi. Kodwa nje ngingacala ngekwakuthi impilo yami nje ibe sekulimeni kakhulu. Okay. Ngisuka lapha emphakathini waKandinda lapha eTulet Ndzabeni tasemakhunguthe la ngitayelwa khona. Sengiyahamba ngiya eSalesian. Nangicetha ke khona ngenela i-science pre-entry course. Kwakuthiwa ngispec lapha eKwaluseni lapho ngaleso sikhathi kwakuthiwa asibe bonjiniyela. Kwakufunwa iphuli yabonjiniyela. Kwase kwakhiwa luhlelo nahulumende wema-Dutch we-Netherlands. Okay. Na ungabuka nje cishe bonke labonjiniyela labakhona bendlula kulelo hlelo lolo lalesinabo. Okay. Ngenhlanhla lembi ke yaphela kanti uhlelo lobe luluhlelo. Sengiyahamba ke sengiyaka scholarship. Ngifika ka scholarship bathi angiyoba ngidokotela wetilwane. Okay. Ngoba kwakufuneka bonjiniyela bese nema key positions lapha nalapha. Ngala. Ngikhumbula nje ukuthi wagcina lomnye lobeka kule panel asathi hayi kulungile akayeke khona leliyengo uyawulima lotshani lobutawondla letilwane. Okay. Agcina ke sengile cishe saba i-cohort yokuqala sinele bese nda i-4-year degree ku-agriculture. Okay. Kodwa ke vele boqale kwaluseni. Bese siya ke luyengo lapho ngenda ke i-junior degree yami kude kulima. Nangicetha leyo junior degree yami sengiyasebenza kaShukela. Okay. Sebenza kuthiwa IYSIS inyoni yami Swaziland Irrigation Scheme. Okay. Ngasebenza briefly, I think for almost a year. Ngase sengijoina i-university. Ngiba ke se-farm nakuma practical experiences for my students. Okay. Kuthi lesikwendako asikwende letekulima tibe practical. Okay. Sengiyasuka lapho ke sengiyawufundzela i-second degree yami America. Okay. California. Ngiyakhumbula nje ukuthi ngangithole scholarship eNorth Carolina AT&T. Okay. Ngathi ngithi ngiyabuka ngakhanza ukuthi kuyabanza le. Kanzi nginesifuba kancane. Okay.
ngagcina ngihledi umnyaka munye gcina ke sengitholile indzawo eCalifornia. California kawu ufana nalakithi. Okay. Ngayenda ke eCali Polytechnic University eSan Luis Obispo. Okay. San Luis Obispo isemkhatsini San Francisco ne Los Angeles. It's in between. Ngakefika nje Santa Barbara. So ngafundza ke lapho ke. La ngibuya ke sengichubeka ke sengiba ngu-farm director, phinze ngendisa ma-trainings kakhulu kubo farm practical farming. Okay. Phinze ngendisa buma economics nabo agribusiness development. Okay. So ngifundisa lokho ke mina ngingohlobo lwemuntu lokholelwa ku-10 years. Okay. Into enjele ngiyendako centered around 10 years. Okay. Ngicale lapho bengithi ngitawuthi after 10 years ngiphume. Ngithi kuthi ngidawo yapi kwangasi issue. Okay. Ngathi ukuthi khona la ngidawo yakhona. But ngathi kanza sengihleli 13 years. Okay. University. Kwakuhle ke ngoba naw ukhicita abantwana ubabona sebakhula. Banyenti nje nyalo na ubabuka kuma parastatals ubo international bendlule kayidandleni ntamo. Okay. Yekakhulu ngetindzaba ukuthi ababe practically oriented ngoba ngi very particular. Ukuthi abantu entweni ababe practice. So ngisuka ke lapho ngijoina iparastatals seyincane. Kuthiwa nguSkipe. Yes. SKPE, Swaziland Komati Project Enterprise. Think around 1999. Okay. Nakhona ngitijele ukuthi 5 years max 10 years. Okay. Siqale ke sisebenza umsebenzi ekakhulu lapho sifika kwento ama negotiations ngendzaba elidamu la kumaguga. Okay. Ikakhulu ngoba kwakuyindzaba yetimali ukuthi kubhadalana bani ubhadalana. Lengakusho nje ukuthi iSwatini yangenela muva endzabeni yakumaguga. Okay. Ngoba cishe le feasibility lenyenti nemsebenzi lomnyenti wentiwa eSouth Africa. Okay. Okay. eSouth Africa beyifuna ukuthi ngikuphi lapho ingabamba imandi khona. Ito sita abalimi bayo labase Komati Port. Ngola kuya Mozambique. Kunemhlaba lomuhle lapho nalapha eMpumalanga eKomati Port. Okay. So ifuna ke ukuthi ke akube nelidamu kwatholakala ke ukuthi lidamu lingabanjwa la eNkomati. Manje ngekuthi la ngekhathi eSwatini. Okay. Sekufuna ke ukuthi iSwatini ibe ingcenye yalo. I-benefit. So ke sesiyangena ke lapho ke sekubukwa indzaba imali ukuthi bani ubhadala malini. Agcina nje ratio cishe kutoba symbol yaba ngi-60-40. Okay. Lokusho ukuthi South Africa yabhadala 600 million. Okay. iSwatini yabhadala 400 million. Okay. Kuze kuthi kubeke naleli damu lela. Le damu ke leli nemandi la ngetulu kwabo 330 something million cubic meters. Okay. Likhulu ke vele leli damu. Kepha ke ngalendlela lokwabhadalwa leti mali ngathi. Yes. Kusho ukuthi naligcwele le damu. Okay. 60% walamandi eSouth Africa. Uma ligcwele. Yeah. Okay. Nasitawuthi ku-equilibrium. Okay. Okay. So 60% were South Africa. Okay. Bese kuthi 40% weSwatini. Okay. Okay. 60-40 roughly. Okay. Lokusho ukuthi ke kufuna le damu limonithwe kokuthi le sharing ayibese lo mnyaso uyagabzela. Okay. Into uma lapho. So tasawuthi ke
ngoba phela le nkomati iphinze yosita eMozambique la kwentiwa lama negotiations iMozambique beyikhona la Okay. ngoba kuyi-South Africa iSwatini seyiMozambique. Khumbula nje ukuthi omunye umhlangano washisa abona wacala la kubo 2 kwashaya cishe kufuna kuyowusa kunegotiate kokuthi ke bani ufanele abhadale emalini. Gcina ke iMozambique yayilukhuni. Okay. Nithina senifika edivumelwaneni bese bathi we don't understand English. Okay. Bese bathi ke Attorney General usePortugal. Babuye bathi hayi thina kithi enesivumelwano sifuna siyojika eParliament. Ngiyakhumbula nje induna Casril lobeke induna yetemandi eSouth Africa. Kuna induna Mdluli kwaMdluli. Bona beka seyishiselweni. Yes. Ngoba skipe besiphasi kwa natural resources. Okay. Okay. Induna nje ngafika sekuhamba umntwana enkosi Ncaba. Awazi beka waba induna yami. Okay. Ngikhumbula ke ukuthi phinze kwase kuba induna Make Sukade. Okay. Sile Sukade. So kuyanegotiate ukuthi sekunguye ke Mdluli. Naye Mdluli akule kule code yetinduna. Agcina kubonakele ukuthi akukhonakala ukusebenzisana kahle neMozambique. Okay. Bagcina bathethe isinqumo la ababili letinduna tasebenta leto tinduna. Okay. Mdluli naCasril. Okay. Sibe nalela damu lelo. Kwagcina ke kuvunyelwene ukusisale iba iSwatini neSouth Africa. Okay. Kwaba ke naloko ukuthi ke futhi umthetho wetemandi uthi ngeke bese uyangehlisela ishare kami. So kwathiwa ke cha iMozambique itawuqhubeka ithole le share yobe yithola idolo. Okay. So nawe ungabuka nje kuyo yonke lemifula kuba khona lokusadi popolo bathi measuring gauges. Okay. Lasho ukuthi emandi langaka aphumile emandi langaka. So kuyamonithwa ke letinto leto. Okay. So Mozambique ke kwaniketwa le assurance ukuthi lebekanako idolo utawuqhubeka abe nako. Noma ngasekho kule deal. Noma akekho kule deal ngoba phela lo mfula naye inkomazi. Ukuthi lamanda asahamba abe naleli damu but akabe sure ukuthi uyayithola le deal yakhe. Okay. Cha kambeke kwalona base ba le damu lavulwa ngoba bakangwane nabo beSouth Africa livulelwa kithi lapho ke mine ngisebenza kakhulu le double compensation ngoba ngani development manager mina. Okay. Development manager yonke lento. So bathi ngekubuka le phansi ukuthi laba bafuna bacompensate kanjani laba kufuna kwentwe kanjani. Phinze ke sengiqala ke manje ukuthi ngoba sokuthi uhulumende cha le dam phela naliselikhona. Vela kade saleni sebenzisa ke lamanti. Okay. Yavulwa le dam selicishe seliya ku half manje. Lokusho ukuthi downstream ufuna kulinywe. Okay. Kusenjendwe. Umsebenzi wami ke lo mkhulu lapho kube kubuthanisa lesive. Okay. Ukuthi sitolima. Njengemuntu lo phela lo developmental. Okay. Nalo developmental. Sibabutsiseke labantu ngekwekuthi basebenzise lawo masimu labanawo. Okay. Kanzi kuqala kube sekuthenini ukutawuniselwa njani le ndazi. Kube khona ukuthi hey akakho umsele icanal. Okay. Akhiwe ngenhla khona lamanda atase awelela ngendazi. Okay. Seyithi sishale tibalo tale canal
ukuthi ye itawumbe exolo phinze kuhulumende itawubuya phela manje. Oh. Bese ke sesithi bonjiniyela senibuke kuthi bathi bonjiniyela no. Asisebenzise yona le nkomazi ibe like a canal ibe ngumsele. Okay. Kwagcina ke kusebenta lele ukuthi le nkomazi ayibe ngumsele okusho ukuthi sesitawupamba lapha enkomazi. Now lokho ke kunetinkinga natako ngoba sowupamba uphill ngoba phela kunetinzawo lapho le nkomazi ingaphansi emasimu angetulo. Kodwa kwaba ngiyona option ngiyona nje option lesi yasebenta ngoba sakubukakala le canal ukuthi emakhosta ayataba ngakanani. Phinze yesibili wakubukwa indzaba yekuhleliso sithi resettlement of labantu. Okay. Sathi nakhona sishada ibalo siyabuka sitayithola phi nale mali. Sathi cha kungcono kulinywe around lapho bevele balima khona. Okay. Ungasuswa emakhaya. Ungasuswa emakhaya. Okay. Iyona project nje lapho ungasuswanga khona emakhaya. Ngithubi nje commissioner lokulima nifuna kulima iphi crop lapho original. Cha ngindawuda lapho. Okay. Ngenta nje lesi Okay. Le foundation. Cha kube khona ke vele labathi thina sifuna kususwa. Labanye ke ngoba nakwento waleti intuthuko. Abanye bangeva ukuthi hawu kutaba nemigwaqo lophuma la. Bagijima bawubuka bese bathi sibabeka umkhukhu. Sebentela phela kuto compensate. Exactly. So labanye ke vele ke bagijime sebathethe nabo make lomnye sebambekele number 1 number 2 lomnye sebambekele sasinelijaha nje hayi kwakulokhundi kususwana phansi ukuthi thina sifuna sifuna ukuthi sibe netindlu letingcono. Awenzaba nje yazi yangena ngisho kubo parliament yaba njani sasiphuma singena siyodefender ukuthi sifuna ukuqhubeka. Okay. So gcina ke siqhubeka ke senda ke tintfo leti sithi ke cha kutawulinywana ngibuya kuleli tekulini. Yeah. Kuthiwe ke cha akulinywe lokunengi kube ngilalapho kutaba nemarket khona. Okay. Ngoba kulima lokhu kahle kwathi ukuthi where is my market? Okay. Hayi kuthi uhambe uyohalula nje uhalule ungadi ukuthi utawulola lakho. Kuthiwe cha la kunemhlume sugar mill lo Dudan. Yes. So main crop akube ngimoba kube ngishukela. Okay. Nalabantu ke labaningi babo phela bebasebenza khona lapha emobeni. So bayakwadi abonile ukuthi tikim letinye tisebente kanjani. Futhi ke uhulumende abeke waba nescheme sasenyakatho nalesibofu. La lapho end ama trials khona ukuthi emaswati angakhona yini kuwenda lokwento angilabelumbi. Phela lekwento abelumbi lenzaba yetekulima. Yes. Kanzi mhlambe ngiyebuyele emuva kancane ukuthi umuntu naka kanyoni yami. Okay. Si recruitelwa lokuthi sesitabo ranisha lete moba le. Nyoni yami usetshaneni. Usetshaneni. Okay. Okay. Nyoni yami usetshaneni. Bonyoni yami bona ekuqaleni bebaphansi kwabo CDC. Okay. Okay. Ngoba CDC uhlukene kabili. Kube khona lo CDC wa before independence. Okay. Labanye bebambita Colonial Development Corporation. Okay. So enda ke the transition to Commonwealth Development Corporation. Okay. Okay. Bakha nje lo msele lo wasenjakeni lo yale mhlume. Bakhela kuyonisela lo mobo wasemhlume ngoba nawo bophansa CDC. Okay.
Okay. Ngoba na ungabuka ukuthi cishe lendzawo yakithi yase Lowveld Yes. kusuke ilovu kuyoshayisa eTulu ama-orange ase Speak. Okay. Okay. Vele abesebenzela lokuya lengaphandle imali takho. Lebe lumbini. Ngala bakha na ikhanali le magesini ePower. Yes. Kanzi futhi sekuthi lo Malkens. Abevele alimela cishe bona. Yes. Kwakulinywa ama-orange. Usesemncane ke wena. Kwakulinywa ama-orange, kulinywa amantshi, kulinywa yini lapha. Okay. Ulima labelumbi. Okay. Kusete lo ntombuka lobeka khona. Nalena ke nasifika ngalethi khathi leto kwakusete kahle labo manager labamnyama. Okay. Thine nje nangikhumbula lobeka khona lobeka senior kwakung ngibabe Gama Robert Gama lobeka estate manager. Okay. eVuvulan South. So thine ke sigrunywa sasi group. Okay. Lesa sicala siya le. Lokhu sengidawushiya cishe emkhatsini sengijoina inyuvesi. So nalapha ngoba laba bebasebenta lapha emobeni into labayadiko kakhulu bathi letemoba. So ukhuluma ngento lecishe bayadi. Kanti futhi ukhumbule ukuthi umoba silimo lesicishe ngasebenzisa ulimi lwesingisi. It kind of tolerates a bit of inefficiency. Ayifani nje netibhidwa. Okay. Ungayinisela namhla ukhohlakhohle ngekunisela amaviki abe mabili kodwa ube solumile umoba. So le inefficiency ingaba ngala kulomlimi. Ingaba ngala kulomlimi. Khona kuncenga lesi. So ke kufuna ke ukuthi ngoba phela siyaba graduateisa laba. Ukuthi batawuqala ngento lecishe bayadi phinze ba into lengeke ibese isheshe yabanklinya ngoba nawuthi ufake itamati nje wangaliniseli wangaspray kanti kuchinje le weather zero. Okay. So ke sibuka ke icrop le njengaleyo 1 lene market dudane. Okay. Nacishe labayadiko. Siyaba assemblisha ke laba lesive. Yes. Nasis assemblisha lesive sesibakha ngema cooperatives noma ngedinkampani. Okay. Depending ukuthi bona bafuna kuba yini. Sithi sesi assemblishile. Meanwhile sinalamanye ama scientists landa lebo soil mapping. Okay. Kubuka ukuthi lo mhlaba ngilonjani kanti ukuthi hey ngumhlaba lomuhle. Futhi angathi kube labelumbi bake bakwela lenkomazi bawubona ngabe nawo wahamba. Okay. So ke sesine soil map lethi umhlaba muhle. Okay. Bantu sesicishe sebayadakha leto tinhlangano. Sine sikhona si technical team. Uphetheke le technical team. Ngoba kwakune technical team le dealisha ngama social issues, dealisha ngabo business issues, dealisha nge practical agricultural. So onke lama teams. Okay. Akhona la. Utholakala ke manje ukuthi sesikwentile letinto leti imali seyitawubuyapi. Yalo mlimi. Okay. Ngoba lenye into yale enterprise iba sekuthenini laba betimali batawuvuma yini ayiva inland batayiva inland ngoba batawuthi wokuqala ikhona yini market. Yes. Esibili bathi viability. Okay. Ku profitable yini. Sibabiteke sibita bonke bemabhanga. Akuhlanganele nje ngoba uma office ethu abeletshaneni. Yes. Mabhanga nangumhlaba sibheke imap utakhona naba labantu nangemanda insurance what njani sibheka phela tonke siyasoma basibuke nje mamabhange basinga lo Vlakathi uyakhuluma yindlela isho usho ukuthi bantu bakagogo bangakhona kulima lokho. Tawulahla imali yethu. Bathi ngeke sithathe imali yethu. Chinja nini lo mhlaba? Okay. Ube title deed.
kuze kuthi la stokwathi uthi siyawudlani Mangasabhadali. nangasabhadali. Oyo. Kuthi inkinkinini ke manje bantu sesibaniketela ithemba phela uthi nani ningagcina nishayela imoto letinemasonto la ngemuva. Nabo bajabule ngoba phela bebabona belumpi lapha uthi hayi nakangenela mobeni. Tholeke ukuthi ke with one missing link we had soil, we had good soils, we had water now assurance, we have the market, we have the technical expertise from us. The only missing thing was the finance. Sisuke ke lapho. Interesting story, but yeah, ungibeketele. Yeah, sabheka. Suke ke lapho sihlangane ngoba vele thina bekuthi njalo almost every 2 days sihlangane si-management. Okay. Sasine innovator ke lebeyikhona lapho Ian Sherry. Uthi no senta njani. Sisuke lapho siyoshona sithi no asambe siyofuna insurance. Okay. Insurance company. Okay. That's very key. Sihambe ke siye Durban siyokhulumisana na Hollard Insurance. Okay. This Hollard Insurance, we have got reliable source of water. Ngoba sine pressure phela manje emanda liyagqwala damu. Ufuna kusebenza. Ufanele kusenjento. Asikhona kulala ngibona besilala angathi awumeni lo njanya. Ufuna kusenjento and labantu sithi reliable water is there. The people are there, they've been trained. Okay. We have good soils. We have got the market. Okay. Sinayo expertise leqhamuka la kithi. Yes. Ne-market ikhona. So lesesidinga nje this missing link ye finance. Athi awusihlangane nabo la bekunene. Bathi nithi that's the only thing that's missing. Is pho into ofunani ke sithi thina sifuna ukuthi wende ku-underwriter wonke lo mhlaba. Okay. Underwrite the whole land lele khona. So that nangabe bangabhadali wena utawuthatha kule mali yakho yaka insurance angiso underwrite lo mhlaba. Yes. Sine sekufuna sibukisane ukuthi i-percentage yakakho iba ngakanani. Bathi baka Hollard Insurance, this is no brainer. I mean, this is easy meat. Okay. It's an easy business for us. How much do you need? When can we sign? Ngeke ke phela kahulumende bese uyadecide. Yes. Fanele ubuyele emuva uyothathisa esibeni ku mandate yakho ukuthi cha naba laba bathi sekufuna ke ukuthi ngabe sesitawubhala liphepha lelitawu ya ecabinet. Okay. Ukuthi akusayindwe naku batawucharge kanje balimi batabothi nabakhicida kube ne certain percentage leya ka insurance. In fact lesakhuluma naye lewavela wathi nje now I'm touching base with my principals. Ukuthi sisayinda nini? Sine sesifuna kusayinda. Ma hectares enimnikile kuthinganani le? Siniketile ma hectares plus or minus lapha ku 7,000 hectares. Uthe no stress akusenjetwe yena. No stress. Stress engini manje ukuthi niyothola imvume ekhaya. Stress ke manje sine sengithi ke manje sekufanele ukuthi sikhuphuke malagwana. Siyoba convince ukuthi lokho ukuthi awusebenza kutawenda njani. Cha. Sibuye ke manje ekhaya. Okay. Uthi ngoba laba bayavuma leli window lokuthi cha banga underwriter lokusho ukuthi sesingabe sesiya ngoba naba underwriter shothi nalaba bete finance. Yes. Sibatha yilesa phela imali. Ngoba covered. They are covered. Go safe. Ku safe. Yabo. Okay. Ngi prepared ukuthi ngawusayinda. Uthi I Moses Vilangade guarantee that you will get your money. Ngoba laba bebafuna nayi
inangjanyana insurance cover. Cha sibuye bese siyababida labe mabhangi. Okay. Asibabida sibaqhazela ukuthi appetite yalapha awu isedudu. Bathi vele bafuna siyosayinda. Qhamukeke lapho babe stand imathebula from Swatini Bank. Okay. May his soul rest in peace. That was the beginning of development. Okay. Athi nanithi nine une insurance cover. Ngicela nibemise and ba convince ngale model yena. Ngicela sale nibamise. Mina ngifaka imali. Uma ngingaphosisi lapho wafaka about 100 million. Wathi Blakati buya la ebhanki. Ngifuna usayinde la. Uthi uyangi-assurisha ukuthi le mali le depositors money or funds atawubuya. Sayinda vele. I'll put my head on the block. Lapho mphephethe commissioner seyivumile icabinet. Cha angisi sibuya phela le kufanele ukuthi sitobhala liphepha leli ecabinet liphelele ukuthi Honet Insurance. Okay. So nyalo sesitobhotela lama financiers. Ngoba angisithi sine entice lama financiers. Funa lama financiers abo on board. Exactly. Atoba comfortable. Okay. Athi stand no angisadzingi ukuthi sibe senda njani. Ngithi mina enyalo ngifaka imali 100 million. Wathi skiya yebo behlaptho asadzingi manje kuye cabinet. Ngoba phela nangilona sokuthe imali seyikho. Okay. Sukeleke lapho sicale kwa developer lamalo. Nasenda ke le development program. Sithi kuna two models aka development. Ikhona le ukuthi asikumanagele le farm. Ya khule kuthi nje kuloku sesende inini asakhe management together. No, asibe nje imanagement wena uyawumela lisheke lakho. Okay. Lekugcineni. Okay. Noma uthi managele. Okay. So optha ke lokuthi for sustainability. Ungana ti managele. Okay. Ngoba naka managelwa ngithi. Ngeke afunze. Mdlana thina sekuthiwa sisekho. Ngiyakhanza ukuthi uba nenkinga. Oh yes. Okay. So sangenisa ke isystem becishe beyehluka. Hawu baka agriculture vele bebangayifundi system. Okay. Lele seyasiba imodel kenyalo ya Skipe ya Swede. Bese kuvele kusetshenziswa yona ukuthi kwakhiwa le management team ibe ne executive of 7 people. Chairperson njani. Icala lapho sithi cha asithathe naye itoba yabo. Sine si trainer bona. Okay. Kokuthi now executive wenda ini ema accounts wenda in uqasha. Okay. Uqasha kanjani lo taba farm manager kodwa uportal ekini sine silange mva nje stone support. Okay. So sayicala lapho ke le model. Yekwa ukuthi abati managele kulama farms. Okay. Wasisebentela ngoba of course yeqala igroup yabo executive kwakunemabatha lapha nalapha. Okay. Kodwa ke base bayaqala bayakhula. Bakhula la. Ukhumbule phela ukuthi ngosisi letha abantu bebabo makhelwane. Labanye bebangabukani nekubukana. Exactly. So uthi njalo abahlale ndzawonye. So uthi futhi abasale baba imanagement kanye. Yeah. Kanzi nomunye bathi lokhukhuva uyatiwa. Lapha uyatiwa. Akuyiwa kasibani banya. So ke ngikwekuthi ke sesitholile manje imali sekusho ukuthi sekufuna kwenziwe development. Ya kwesuka ke luthule kungasiwo kaSikhongwane. Sa developer vele
ikakhulu i-core crop kwaba ngule Lomoba. Okay. Now asisho ke ukuthi kwakude design ngoba phela sekuthi ke manje sewutatenda njani inkomo. Yeah. Ngoba umoba lokuyinkinga ngawo ukuthi ukhona ebusika nehlobo. Okay. Kanzi na ulima lethe umbili khona la bese uthi inkomo sethi emahlangeni. Exactly. Manje nyalo sekutabathe amahlanga. Okay. Yaba ngilenye ke intintho ukuthi nyalo sesibamba kanjani. Okay. Lenye ke yaba inkinga yaba ungevani kwebantu ikakhulu kwabobaba etikhulu emangweni. Okay. Hayi kwakulukhuni ke lapho. Okay. Hawu kwakuze kufune sibuyise bo RA. Hawu wasibambisa nje babe Mshamdane. Hawu kwakulukhuni. Siphume singena bolutsitsini singene bokuphi. Kuphambana ama-boundaries. Kuphambana nje kokuthi laba sebalima kanjani. Okay. Bese ke sekuthiwa ngilovlakadi lona losasicabanisa. Kanzi iflakadi ufuna abahlangana. Kepha ke kwasebendeka. Babona labanye ukuthi hey uyabona kuyasentshendwa la. Nanathi asiyembili. Nalebe basimama bemile banjani le yaba inkinga nje yaba imandla ngempisi. Uyayilukhuni leyo yabona yasithatha almost 6 to 7 weminyaka. Ngoba inkinga lekhona phela labantu bebalima kanye ngilo walima stokogwana sokuthi buyisenza wonye lethe nsini. Okay. Lokusho ukuthi sebaphansi kwesambulelo sinye. Sekufuna ke manje naleli gama ngoba lapha nje kwakunethi khululeti imbili. Okay. Diphethe netulu uthi ke cha sine sifuna lenzawo leyibitwe ngesikhulu sami. Ngaliyengweni association. Ngababe babemkhulu lo njani. Nalabo balethe bobabe emkhulu. Wathi uthi lapho uthi sisike asihlanganisele amagama. Utawuqala ngaliphi ngala sekuqaleni. Ngiliphi leli njani. Kepha ke kwasentshendwa baqhubeka baya embili. Kwenthuthukweni ke kuba khona vele okhanza ukuthi abayaqhubeka. Khona lokhanza ukuthi vele kuba nathi inkinga takhona. Okay. Sebacala ke lapho sesithi ke sale center i-diversification. Seba ngenta naletinye tilimo. Lokwaba kuhle ukuthi emva kokuba sesithuthukisile kwabonakala ukuthi ngisho umnotho welive. Okay. Wa-improve. Ne-poverty status yehla. Akutawubuka nje kuleto tikhatsi leto kwakhiwa amaguga sesicala nalomsebenzi. I-poverty status yakithi yayisi 69%. Okay. Kodwa yehla to 63%. Ya-improve well wasekuthini. So wakhombisa ukuthi naso ufake emadamu. Okay. So balimisa labantu ngoba nase balima lapha kutaba khona bekubulala emahlathi. Yes. Kutaba khona bekuhlanyela. Kutaba khona batawuletha tekunisela. Kutaba khona laba sebatawuletha tekufutha. Yes. Kukhona batawuletha bo protective clothing. Okay. Le GDP yalenzawo. Lo mnotho walenzawo uguquka untshintshe. Okay. Uze nje na uhulumende sozuyavuma ukuthi kwakhiwe elibloho naleselwela enkomazi utawukhumbula itolo bekusiwa intuthuko longesheya kwenkomazi intuthuko igcina ngenkomazi. So kunesisho nje semaswati sithi ijuba ngenkomazi yayishelo lokho. Okay. Ngoba kwakuba khona lokwenteka kungale ukhanze kusakwenteke ngala. Okay. So yenake lelo bloho nemigwaqo nangu siyawushona kubobuhleni nangu lomunye siyawushona kubomananga. Okay. Ngaloko ukuthi lama trucks afikise letilimo. Liyana alini ngisebusuku ngoba nanenta le temoba
khona lokuthiwa i-rateable lokusho ukuthi uvuna ngalokufana nako ngoba emobeni lokubhadala kakhulu ngilotiliga le sucrose. Okay. So i-sucrose ke inetikhathi letitsite lalapho iba setulu khona Okay. kakhulu nasekushisa. Manje na ungathi yekelela bonke bangavuna ngalesikhathi lapho lotiliga lena, so kufuna ukuthi bavune ngalokufana nako Okay. wonke lomnyaka. Manje ke kutaba khona lapho litabe lina khona, so Okay. kufuna ukuthi lemigwaqo ibe kahle. Yes. Kwangena bomabhloko esabakha, kwangena inini, kwatholakala ukuthi emanti manengi, sagcina sesiwafaka phansi bomafuqula. Okay. Okay. Yo, nabo sebawuthola kunisela. Kwaba ke ngiloyo msebenzi lesawusebenta nasisuka ke lapho se thola ukuthi ke sekune planning yekokuthi akuqalwe Lusipho. Okay. Okay. Sesebenzisa ke model yaledu. Lesebenzile. Nasita ungena ka Lusipho. Asengithathe lona. Asengithathe manje. Nah. Ngeke phepha. Yakami ifuna ilanga lonke. So kahle. Usho phela Ntshotsana. Nasithi sive kuthiwa ithi ingwenyama ifuna ukuhlaba lisoyi. Okay. ngaLusipho. Kwase kuphela isikhathi salo uhulumende. Sendiwe ma preparations lapho ngobeni. Lapho ufuna ukuthi kuyosentshentwa le ingwenyama ivisionary. Okay. Ithi angisi sense khamkhathini la. Achutshekwe phela. Iphile lenye project. Okay. Satshelwa ngiyabona kwakungilesine noma lesihlanu. Uthi uyeda ngelesibili. Hey. Asigijimanga. Khumbula sesibeke ngisho emathende sasiwabeke leka Lusipho beka ngoba lama office abelapha eceleni kwala sekunamgwaqo lophakeme khona lapha ngisancele ekuboma ke Gametsa. Lapha masibeke police station katheni. So lapho ke so ke sithi ke thina hawe ingonyama itawuba khona khona. Ubefika nje bafana bengonyama protocol ngiyabona kwakusikwase bawushaba 4-5 bathi ngeke ingonyama ithini hambani ufuna lenye inzawo. Sesisebende sase ke sesiya ngase RDA. Okay. Gcina sokwasentshentwa nje kwasentshentwa ngisho ubusuku. Nakusentshentwa ebusuku nema-tenders asashayile kahle. Sathi sisekhathi nemsebenzi chamuka nje sungungwane semoya. Angisilithendele yahamba. Wafuna sale basotsha bamphaka lapha. Cause sala. Ala ngekha. Ingonyama kinesibinzi. Hayi tsinzakale nje. Hayi thulile nje sethu. Awucishe laqoshwa. So ke cha umosilena bekuyi-force major besithi icontrol ya. Sesilaba ke lisoyi ke la kaLusipho. Hlaba lisoyi la kaLusipho sikufuna ke sakhe i-management team. Okay. Ya kaLusipho. Le tawuthatha ku model yaseNkomati. Kanti nase sithi sesisha kaLusipho. Sekuthiwa ke angisilena kuthiwa iSwaziland Komati Project Enterprise. Okay. Lokusho ukuthi ina Komati. Okay. Kanti ngala asekho Komati kahle. sekune kunelusuthu. Okay. Siqhuma njani ke lenza? Okay. Ukuhlalwe phansi. Akwaku debate ngoba ke thina sasinebani ku debate. Masilabanye cha. Asiqhube ngesale singasasho ukuthi
Swaziland Komati Project Enterprise sithi nguskip sale kuba ibrand lo skip. Okay. Njenga KPMG nje uyamathi uthumele. So KPMG ukhona. Okay. Wakhiwa nje katseni. Kude Swaziland la khaya. Kude nje KPMG so KP sesithi ke cha sale senza leyo brand. Ekutholakala ukuthi hayi le ndasi basesiphofaneni bathi hawu lo vele ukhona lo K. Akusuke lo K. Sigcine ke lapho ke sende competition. Okay. Liyawinwa ngelinye ijaha nje sengikhohlwe igama layo. Competition bese kusuka ke asale kuthiwa ngiSwaziland Water Agriculture Development Enterprise. Sengiswayidi ke la. Okay. Usuka le. Kusuka ke le organization sekuyasiwa ngiswayidi. Kuze ukuthi noma ngabe siya kuliphi umfula sebenze ligama le. Le gama seliyaba linye. Okay. Fika ke nesigaba sekuthi ke usalintshintshwa isuke ka natural resources. Okay. Salibuya ka agriculture. Kwase kushintshwa ke netinjobo ma responsibilities ukuthi salibuya ngala. Okay. Okay. Cha. Ungene ke sithola management, sicale sithole labo bonjiniyela bemadam, sibuye be downstream. Ashwe ke labantu bakhona kodwa vele imodel solongileya. Okay. Bese ke sesiyantshintsha ke le model ngala. Siyintshintshiswe indzabe elidam. Okay. Ngoba lapha nje le dam lapha kwakunezikolwa la khathi kule dam ngesheya njani bebathi nabasikhomba sithi athi awufika lamanti kulesikole bathi bonjiniyela athi awufika. Okay. Wafuna sisuse kwakunebantu labe balaceleni kwafuna ukuthi besuke. Yes. So that was the difference ke manje. Okay. Kwekuthi bantu abarecyclish. Okay. Kanzi ngale akuzange kurecyclish. 2 ngale asesiba necanal. Okay. Unekuthi sisebenzise lelona ngoba lokusebenzisa lenkomati kwakunato inkinga ate kwekuthi lamandi wapamba la bese wenda ireservoir. Kodwa vele eta nale silabathi. Okay. So lama pump ukhanza ukuthi i-duration yawo so ukhanza ukuthi nangabe beyifanele ibe na 15 years noma 10 years so ukhanza ukuthi sheshe adleke lama propellers ngoba phela amapampi enta asebenza kanje so lesihlabathi sisheshe siwa nanjanyana siwalimade. Okay. So ngale ke sethi cha sekutaba kahle ngoba sekutaba necanal. Kwaba ke naleyo canal ke leyasiyakhiwa ke sekuba ke ne management team yakhona. Ngitheke kuselapho ngiyabona ke sengicishe ngicedzile lapho 14 weminyaka. Okay. Kanzi mina vele ngilohlobo lwalo ngithe. Sekuvela ke indzaba yokuthi ke awu basentondlozi bathi angibuye angenele lukhetho. Awu nami ngicale ngale vele ngoba ngangasiye umuntu mina lo thanda taka politics. Okay. Mina ngangithanza nje ku developer. Developer nje into le la kimi. Okay. Taka politics tatinto nje leti secondary. Okay. Sekuthi ke bakithi bebabonile ngoba kwakunema projects bese sike ngawacala kakhulu nje ngakhupha uyaledulu ngoba bese kube kungayeki ngasebenza abayemigwaqo. Calaza ngasebenza leyo awubabona kubantu ukuthi ucha nali jaha. Yes. Awu ngangena ke kuba ngu-MP weNtondozi. Okay. Ngena ke kuba ngu-MP weNtondozi. Ngithi nami ngilele ngiva bathi so induna yetekulima. Ngishayelwa ngelinye ijaha. Ithi congratulations one. So induna yetekulima. Induna yetekulima. Mosi mina bengisafuna kufunza la uhouse uthi ukuhamba kanjani. Amthumile lo commissioner ngoma uve ema radio. Ngive radio. Phela sengishayelwa ngilona lo seve radio. Okay. Uthi hawo so vele induna. Kanzi ngangaphila phili lapho. Okay.
nangiyofunga nje ngafunga cishe early ngoba Ongekho kahle. ngangekho kahle ngake ngathola ingoti Okay. yemoto kadzeni manje ke nasiwenda leti ekukhambeni hayi uyagijima Yeah, inkundla yakho. kanzi nale nkundla ibandi noko ke sengena ke ka agriculture ngangena ke ka agriculture sengiba minister wa agriculture Okay. ngaba ke nesibusiso Yes. sekuthi bangibita labadzala Okay. believe banginiketa ama-assignments Okay. ukuthi sibheke wento nanak lengakhanza kusibusiso Okay. basincane sibusiso lesijengaleso ikakhulu bebabuka indzaba yokuthi asidondleni Okay. Okay. nekwekuthi ke sathe lebe ngikwenda le nkomati nakuyela uSipho sale sikwenda live lonke ngani ngoba utawuntshintsha lelive. Okay. So ke vele ke nangifika la ngikhanza ukuthi bakangwane live la ngwane selisayinde sivumelwane neIndia ukuthi basisekele ngema input subsidy. Okay. Kusho ukuthi manyolo, digulumba nenhlanyelo. Okay. Nangithi ngiyafika la ngikhanza ukuthi lo manyolo abedeliver ngeminyaka lophelile so uyoma lo makhabe. Lokusho ukuthi ufuna sebente. Okay. Ngithi ngiyayithenza indzaba ukuthi hey yena bakithi for food security vele kufuna singene ku input subsidy. Ngakhanza umzimba etiko. Bathi minister ngeke uyikhone lento. Sesibe bathi siyayizama. Ayisebenteki. Ngagcina ngisebenta ngabomgcibelo nemasonto. Sasisele nalinye elija senior agricultural officer wakakhoza ulapha amafutheni. Okay. Sekunalemnye wase-India. Sase sisebenta sobathathu. Babaleke bonke. So wehle ejazini lakho le minister u. Vele ke mina azange sengibe nale jazi la minister. Impilo yami nje. Okay. Vele I lead from the front. Okay. Okay. Now ufuna kusebenta nami. Yathi kahle ukuthi I lead from the front. Okay. I don't lead from the back. Okay. Yabo. So ke ngangibaqhazele vele. Singohlobo lonjalo. Okay. And technically incompetent. That was the major. So ngeke nje ungiyenge uthi kunjani ukuthi kunjani. Sebente. Sigcine ke sesifike emiyeleni wayo sengaqala isebente. Liyeta litulu sekufanele kulinywe. Sayicethela ilongjanyana ukuthi sidawenta kanjani, how do we select bebalimi sidawenta kanjani, ngidiphi ngimiphi ama regions ngimiphi kanjani. Sagcina ke sikwendile lokho. Okay. Nasikwendile bengibithe ipress. Okay. Kusukela lo nyaka wonke balimi sebatawubanjiswa nguhulumende. Ngicale ngifake iphepha ecabinet. Okay. Ngoba phela kufuna yathi icabinet. Ila approve ethi na approval fika la ngibithi press. Okay. Kusukela lo nyaka balimi batawubanjiswa nguhulumende sebatawubhadala 50% kumanyolo. Okay. 50% enhlanyelweni. 50% etigulumbeni. Okay. Sikhuteli bayethu wethu nophakathi. Ngithi ngicetha ilona ngakusasa. Ngive kusiwa sowudzingakala eParliament. Okay. Wena ugangile. Angibithe speaker ngomsibi ngiphathi hey msibi. Una standing order ke 58. Lokufanele ukuthi utomchaza ukhona ulapho. Okay. Ngithi cha phela ngitshele ukuthi ithi iParliament ngifunelana. So hey wena ugangile wena. Phela wena ulunga leParliament fanele uboba lapha kanjani abe kanjalo nje ke. Okay. Cha ngidle. Angisingefika phakamise ngathi yaphakanyiswa ngiluthe lapha sithole.
MP waselutselutsi. Yes, yeah. Awu athi ngekucetha leyo motion yomsekondako. Awu baphakame cishe bonke. Yibe base ngibuthi hawu emhlolo. Bonke labantu ababonke. Kuliwa nani Mphephethu kulesimemedelo? Unesimemedelo. Kakhulu. Okay. Hawu. Wena bofanele sokucala utobikela indlu. Ungathi uyamemedela sive. Yesibili la kulomanyolo. Kwakude lebesithi ibhasa. Lo ekulima okuhlanyela. Kwakunalo makhabeni kuphela. Okay. Bathi ke wakwayibona phi kuthi uqatheke letinto. Uqala ngalelo gcinwa ngako. Wena usinika amakhabeni nenhlanyelo nayini. Lo phela ucela ngalona phansi. Kanzi lokulima wakufunzela ngoba phela besithi inkosi kubeka lapha ukuthi uyakwathi tebulini. Hawu. Cha. Nanga lamadodza. Bonke vele kusukuma loyo. Kusukuma loyo. Cha. Ngisike kugcineni cha bahlonishwa. La kulesive. Hafu wesingwa. Ungcono nekubade singwa. Lokushosi lesive nyalo sesihamba siyothenga lo kuhlanyela lo shoda. Kodwa la kumakhabeni sebabambisekile. La nguhlanyelo sebabambisekile nasethi Gulumbeni. Okay. Bekungaba kuhle ukuthi nangabe khona ama MPs lathi cha singayi ngaku ngithi inkundla entaba. Ude noma munye. Waphezwa iphikisa le. Ude noma munye. Unabaphuma la ngaphandle wathi hey bese sinamhla ngoba namhla bese sifuna ukufaka ivote of no confidence. Hayi bathu sehlulile. Ngoba nalethi sebenzi besithola la lemibuto beyiqhamuka lethi kukakho. Angiyakhumbula ukuthi babaleka bonke. Ecaleni kwathi akuyisebenze. Ngisebenze le. Usayicala kanjalo ke siyabonga ukuthi ke yaqhubeka sokusaqhubeka. You saved millions. Kulomanyolo beyasavela khona satawonakala. Yes. By introducing le initiative. Yeah, exactly. Because besakhonka. Okay. Kanzi nalethi Gulumba bayaletha labalena ufuna hlanganiso kwento enjani so kufuna kube neku-announce. Okay. So ke saba kanjalo ke etiko sesicala ke manje nasithi singakhathi etiko bathi bakangwane cha phela sesibonile sihlabile lisoyi elusi nali yalidam liphi lelinye. Okay. Immediately after lo angithi sengisekhathi ka agriculture. Okay. Ngaphela uthi kufuna ukuthi lebe nkwenta le ka funa aqhubeke nalo lonke lelifu. Yeah. Liphi ke lelinye lidam. Okay. Sithole ke ukuthi baka planning sebacala inzaba yemkhondo dam. Kanze ukuthi hawu lidam leli lapha babuke khona babuke nje lapha Engwene. Okay. Kuyalendazi. Hayi ufuna ngisibese assemblisha libandla labo engineer. Okay. Ngoba nasakha lidam lase Lusif. Salakha ngekuthiwa dikhukhula. Awuchaza Mphephethu. Uyathatha ikhukhula emfuleni. Uthi nakuta imvula emfuleni. Yes. Kubese lamandi abangetulu la ngalethi ikhukhula. Okay. Angisibo unale normal flow. Okay. So sonale so lokuthiwa ngema overflows. Okay. So that designwa kanjalo le ladam. Okay. Lolubofana. Okay. You know. Bovana is almost half wamagugu, about 135 million cubic meter mangisakhumbula. Okay. Angavamisile ke ukuthi khohlwa inombolo. Yes. Ngavele ngangisayinde amasheke lamaningi noma ungathi ngisayinde up to whatever ndayikhumbula. Okay. Okay. Khumbula nje ngalenye ilanga sengilethelwe ama audits kuthiwa hayi lo muntu usayinde athi imali lethi ngaka
Aseklolwe la. Asekude ngisho sendi lo nokabo. Hawu befika manje. Hawu mina ngathi lo. Vulela ngiyavulela. Gcina lo mnyosi. Uyathi kanti sitodlala. So ke ngoba ufuna emsebentini. Umsebenzi ubambe ngentombi. Okay. Nakho nje lokumcuka. Okay. I-integrity. Noma ngathiwa wati kanganani ngemsebenzi. Kodwa lokuthi phatha wathi ukuthi angiyutapula nje noma ngabe yini. Okay. Into lengayimunya lesolo ngihamba nayo. Okay. Ngisho bantu abami ngikutshele lokungasiko kwakho noma ukhanza la khaya sibeke ngesiphosiso siye elangeni lathi kwelitafula. Ungalithinzi ngamani uthi yathi ngicela nalelanga. Lihlele kana. Okay. Okay. So ke bekuthiwa ke manje liphile linye damu. Laba abaplanise ukuthi akuvalwe lapha nawusenkweni nawubuka lapha eTulet Nsabeni. Kwakuvalwa nje lapho ngoba lidamu lokuvala nje. Vale lethi insaba. Okay. Bese umisa lamanzi. That's damming. Okay. Udema ke lo. Okay. That's why bekusuka Lusipho kuna 3 dams. Ngoba kwadenywa lensama le, kwadenywa le, kwadenywa le. Okay. Okay. That lidam ke le. Lidam phele. Sithi siyabala la sikhanze kusinyalo lamanti asataba nalokuthiwa i-normal flow. Okay. Kanzi le design yalela dam Overflow. lebovana i-overflow lokusho ukuthi dikhukhula. Okay. Naso lethi normal flow kusho ukuthi lo mthamo le ekungenene so ufuna ukukhulisa. That's number 1. Okay. Number 2 sekufuna ukukhulise nale canal leletha hambisa phela lamanzi la yale edanyeni. 3 sekufuna ukukhulise kwaleli damu. Okay. Manje lela damu dibonza ngeke umane ukhulise nje uyofika letu ngoba kutakuwa lento. So bacalculate ukuthi nase kufike la yabo. Okay. Njalo ngishito 135 million. Kufanele abe naso utawuthi wena sekufuna ubone ukuthi le strength silaba. Lenye option yayikuthi ke nasiqhubeka lapha sekufuna sithengisele Mozambique. Okay. Ngoba uyadzinga lamandi na. Okay. Silingise lokwento wayiLesotho layithengisela iSouth Africa. Okay. Okay. Kubuye ke kimi ukuthi hey kwaba lukhuni kunegotiate nalaba fokati. Le kamaguga. Hayi futhi seyisukile futhi. Sesiphinze singene kule. Cha, le option nje asale sibuka lenye option. Okay. No sesigcina ke sesibuka ukuthi ke lamandi akachamuke ngale bomahamba goji. Okay. Atothelela kumahosha. Domfudlana lo ngasehosini. Okay. Nasithi utahamba ngale lenye plan bekukhanza ukuthi lamandi asacisha afuna kovala ephele eSouth Africa. Sathi ke ngeke lokho kuvumakale ngoba kutasibuyisele eDricopis. Ngoba iDricopis lawo mandilanga iSwatini vela ayigain lutho ngaphandle kwetourism. Okay. Okay. Kanzi lama dam nakagcwele lo maguga neDricopis ngilala kube sekungena khona lo 60-40. Okay. Okay. Yabo. Sithi hey le it happens itasibulalisa kuba kangwane kusesiphindze sibuyela kule into njengale futhi sekungenteka kufuneke nabo compensate. Yes. Sibuyiseke nganeno sithi cha awuhambe la. Nasithi siyahambisa lapho bese uhambisa khona. Unalaba ke labahlalela Temanga. Futhi sebangibikile kuphi ukuthi hey lapho ngathi sengwenteka affect netilahlo. Okay. Ngiyempa ngibone sekuchamuka boba bethi ikhulu bayeta kutobuka kusi khanjwapi. Sichaze sihambe naphansi. Achamuke lo munye sesihleli phasi athi wacishwa fela lithi umntwana Vulakade. Ngoba baneng laba bo PhD
ngathi bophula him down ngiyawuthi wenda le kuside sabuka ngisho ama options ukuthi kulele ngala akubuke kubholwa ngaphansi ayongena ngale phansi ahlathi ikhulu yabona ngale kunalesihoshana ngoba nawo wabholele angena lapho athi azawufika le endasi kumahosha so ke laba kanjalo ke lidamu lemkhondo ngwavu lihlatshwa lisoyi sengathorisini kodwa nje athi nalihlatshwako ngehluleka nekuya lapha ngoba kwakusentshentwa ebusuku nemini ukuthi sithatha maphi ama-options athi nalihlatshwa lisoyi ngeva kwehlathi inyembetana kuthi la sicishe sawungena kuphi sengena eka-tourism mhlawumbe sitawuma lapha encane siyawuchubeka-ke ngalelinye ilanga Commissioner ngibona ngathi libandla batawukhatha baqhubeke la sitawuthetha cha okay sengena-ke ku-second term bangibuyisela bakithi basentondozi entondozi-ke akwavamisile kubuyela kabili in succession kodwa mina ngaba weqala wokubuyela kabili ngasikwacala ngawo ngenteka kwagcina ngawo kungenteka futhi kube kanjalo sengiva kuthiwa so sengiya utekuvakasha netemvelo kanzi leyo ingilungiselela naku lesenkukunya buka kona phela so-ke ngeva semangibida Moses Flakade, Minister Tourism and Environment. Ngithi-ke cha la asigijimise kakhulu tekuvakasha sitwenda kuthi bantu abaqashwe nemnotho bese tesibili sekuba ngitota emvelo nafika nje lapha kutemvelo ngisukela indzaba yahloba eSwatini ngoba kwakunanathi imbhali temaplastiki la kulokuncane ukhanzi kuhamba yonke lendzawo sisukeleke sibe sathi ngenyanga tiphume tinduna ngaphandle kuphi kubolufe bomankayane kuphi bendelene ukuthi batawuva nemivo yebantu sakuqala ke sine nanduna nkulu lapha kumathapha nasi cleana lo mathapha lapha kubo bologoba buleni bobani banyana sasina 8 wama trucks kodwa asebenta lawo ma trucks lango ngoba kwakungesilani mangaphosisi asebenta Saturday and Sunday kulayishwa letigcwele setha sive sakujabulela uhloba ngoba phela uzulethe letivakashi ufuna kube nekuhloba ngikhumbula nje ngathi ngithi ngiyayikhulumisa kulenye indzawo bathi hawu uthi utaba khona ngoba labanye bayajijela nje bathi batawusebenzana nalabanye bantu labanye bathi thina sakhululeka kadzeni asifani nalabangale thina siyalahla nje loba kankuphi tintwana nje no true leti la etingqondweni kanzi live i-aim yami ukuthi sale sikhompyutha nabo Rwanda Rwanda nabo Namibia Windhoek awungeke ukhanze ngisho yilona ngiloyo uyamangala ukuthi hawu kunetibi kuneliphepha kunayini banema programs ke lokhanza ukuthi ekusenjalo ebusuku kuyaklinwa kwentuwa njani phinze president wayena eRwanda nje njalo ngenyanga nayo yaphuma aphume nalesifo kutohloba nawufika nje vele uva nalomoya ukuthi hayi uyabona uhlobile ke lo kodwa mphephethe kwenta ngesikhathi seloffice lakho lo angifuni ukuthi kwenziwa nguwe lokuvalwa kwalama plastic la door sesingena ke manje sibuka lama single use plastic ngoba kakhulu sasibukana ngalala uthi ukuthwele ukuthi angithi nasekusabukile ukujijela yonke lenzawo exactly kuba imbali ngikhumbula nje nasiqala ko sisebenta kwefika baka BBC nebe CNN
wathi lona uyathi bengisembabani ngiyacala ukukhanza icapital leklini kanje bobabili basho njalo ngekuthi siconze ukuthi sifuna leti vakashi titikhanze tisekhaya temukelekile. Okay. Sesingena ke kuleyo mithetho leyo singena kuyinini ngivile ke ukuthi hawu bese bathi akume lapha nalapha kepha angifuni ngena kuleto. Ngena nje kuthenini sasi kulona sesingena ke kute environment ikakhulu taka biodiversity. Leti tabo matete tabo yinini ngoba iwari yami yayisolile kuthenini la matete alethe manje. Okay. Manje nasikukhonela ukuthi sikuvalele kutawusho ukuthi emanti atawuqhubeka ngoba la ungathatha nje ubulale litete lapha kumaloloja. Yes. Ufile embuluzi. Lokusho ukuthi bosimunye. Okay. Bafile. Okay. Buka lemsebenzi lefako. Ngoba la manda asuka lapha kuleli tete lelise emaloloja. Okay. La ngala ushona lendaza. So amcoka kakhulu. Netinzawo letinyenti ke sathi sebenta tematete. Khumbula nje litete leladla libhedu lala lapha bathi ngisekhala ngilile. Okay. Endondozi. Laze la ungena ngisho kwa FAO. Okay. Ngoba lavaleleka kwabuya tinyoni lebethi ngekho ito. Phinze ke labo make ba interview lo mnye make. Okay. Uthi lo make niyathi bonke sisolo kwangintalo yaliteteleli. Nami sengiyeme enhla kwesibaye. Okay. Ayathi ke maswati ukuthi mina semenhla kwesibaye usho ukuthi. Usho ukuthi naye uyabuka. Uthi naku lokuqhamuka ngakami. Okay. Ukhanyukiswe ngilabo likhwane nabo nqoboza. Yadlalwa yazadlalwa ngisho bo FAO kokuthi kuyasebenzeka kangwane. Okay. Netindzaba te biodiversity. Asesibuka ke tekuvakasha. Okay. Kuthi asigijimise kakhulu. Setha I strategy lesithi phela maswata la ku 1 million. Okay. So asithole 1 million wemaswati. I mean wetivakasha pheye. Okay. Kwakungasimalula ngoba kwakungathi ku management sengihleli kakhulu la. Okay. Kanzi mina ngangihlale ngisho ngithi la ku management funa stretch. Lapho khona nje. Funa stretch. Okay. Ngoba wena into le longeke ustretch tawufika la bese sengifikile sengishayile igoli. Kanzi you need to stretch yourself. Okay. Ukonke lenu nanje you need to stretch yourself. But have I stretched myself enough? Okay. Kulomsebenzi. That is the first key question. Okay. Uyabona nje ngwenya. Njalo ifuna ustretch. Okay. Ngikwisinkwe ifuna kwathi ukuthi 6 months. Senendeni. Yabo. Okay. So ke awusayihamba ke tekuvakasha sagijima naye. Ngibongile lo nyaka sengiyeva ukuthi sesingetulu kwalo 1 something million. Okay. Nako ke la kufanele ukuthi sikwende khona. Sekufuna ke manje strategy manje phinde si stretch. Okay. Sesike 2 million. Ngoba kunemave la ngaphandle lokhanza kokuthi kunetikhathi ethi nawe nje bo Maldives. Okay. Labantu ngetikhathi taleti ivakasha bayahamba baniketwe imali phumana emakhaya. Tingene tohlala la etindlini tabo. Uhulumende abahole ngoba le mali ufuna le mali lechamuka lengaphandle. Nyalo ke sesinana iICC. Okay. Lefuna ihlale igcwele. ICC cishe nga thatha about 5,000 kuya ku 7,000 wema delegates. Okay. But the convention center lapha ila bo 3,000. Okay. Manje kufuna ke ukuthi nasikuleto sathi ukuthi ivele every 2 months. Igcwele. Okay. The convention center. Angisithi abantu ke batayi bahlala la. Basho umnotho. Bathenga amahiya. Bathenga yini.
nyalo nje sekufuna ukuthi eMaswati akubuke ikakhulu lensha. Okay. Nawu usuyahamba uyale kulala amanye amafu. Nawu usuyafika nje ehotel. Babe bakukala, basuke bakukala. Hey, ngiphi ishirt lengakulungela? Leli uyalithanza yini? Le sudu le. Ubona ngakusasa sebayilethile. Utayishe. Ngeke uyishiye. Okay. So, lento la. Sine la kugena lo mhlanga kufuna abantu bathi hey. Wena ukuphi e-reception ukuphi singakwentela abalahale ebusuku. Okay. Balungise amasudu. Lo muntu uyajabula kabi ukuthi isudu lenhle ngayithola eSwatini. Okay. Lihembe lelineli hawu lelinani nayinini nemhelwane ngawuthenga eSwatini. Le mali kangiselela. Okay. Seyondla abantu. So ufuna sikubuke ngaleyo ndlela leyo. Yes. Funa phinze sibuke kuthiwa singethe sabanayo yini cable lapha edu. Ngoba labantu abaphuma la ICC. Bafuna bacancele nzaba. Okay. Bayilapha edulu ngoba nawu lapha edulu kulenzaba leya. Ubona lebo eMelo, ubona eMozambique. So sekufuna wahlangale ukuthi lapha edulu yini lengabe yentiwe. Okay. Uphila sive. So ufuna njalo nihlale nithi yini lesingayena hayi ukuthi unayo ke i-white elephant. Lena i-asset le ye-convention center. Okay. And it's ngiyona nto lekufuna ukuthi siyisekele ngendlela lebandi. So kufuna bukele imihlangano ukuthi ngimiphi lengedala. Okay. IRwanda ina Radisson Blu Convention Center. In a strategy lesithi every 2 months. Funa ibigcwele. Okay. Every 2 months. Naseke balekela abantu bathenga kudla kwakhona. Balele emahoteli akhona. Bende njani? NeKenya nyalo yenda njalo. IKenya ema-invites lesiwathola uthola i-invite almost on a monthly basis. Okay. Sesinemhlangano lo nje. So labantu kuphuma nala lamatiko kuphuma nabo yinini. Bafuna le mihlangano ibela. Lapho uyakhula indisa. Letita kangwane. Khula indisa letita kangwane. Ukhula imigwaqo, ukhula yenini, ukhula emahoteli. So naso le strategy lesifuna ukuthi sisibuke siya embili ukuthi sesinjani njani. Ukuthi ke dukuduku uyaphela ke 5 years siseka tourism and environment. Sekuvela ke position. Lakana mhlambe pheze singakangeni kakhulu ka AU. Yini lo feel ngathi you tried your best but akwendekanga. Either agriculture or tourism where you pushed and pushed, you so much desire ukuthi bangachoya manje bakuphushe uyathi lokho kwagcina kungakendeki. Kuhulumende wethu uthine vele ufana ne-relay. Okay. I-relay uniketa lomunye. Okay. Mina nje nabe ngisuka ehhovisi ngiye ngishiye kunedosi yale ngaka. Okay. Naka agriculture ngashiya idosi yale ngaka. Okay. Ngathi mapalana le ihlala kakho. Okay. Le induna lefikako ngafika uyinikete nabo. Okay. Priority 1 2 3. Agriculture sisebenzile lengakhanza ukuthi asikabe sisakufeza kahle indzaba ye value addition. Okay. Ikakhulu utelubisi ngoba utawukhumbula ukuthi silethe nayi project lapha eSdokodo. Telubisi letinkomo letinyenti. Okay. Sisuka lapho sathi asekube ne competition lapha kuPharmalet.
nanalomunye wetinkampani ngoba Okay. kwakunolokukhala ukuthi hey lona ungathi usihlaba la enhloko usihlala ensanyeni insengo yakhe solimile Okay. yini kungabi nalomunye. Okay. So ke sagcina sicaleke kune plant lenye lapha ngaseMbiveni. Okay. Bathi ke solo ayikayembili ngoba le aim yayikuthi asale singeta kube lunengi lolubisi bese senti value addition. Okay. Ngoba lolubisi lwethu thine kukhona lokuthiwa i-milk and milk equivalence. Okay. Lokusho ukuthi bo cheese, bo yogurt, bo ice cream nabo yinini. Na ubuka le mali lesispenda kuloko. Insamba samba. Okay. Kanzi bengaba la khaya. Okay. Lo kunye lese kungijabulisile kwakuyindzaba ukuthi bekusele diversify kanjani kusuka emobeni. Okay. Singasabuki nje umoba. Okay. Ngiyajabula ke ukuthi nyalo kule mkhondo sewubuke ukuthi kube ngi other crops kakhulu. Okay. Ngiyajabula futhi ukuthi kube sekuba nemali kuhulumende la ifakele kuna nathi game la lapho kuniketwe bantu khona la sebalima lombili. Okay. Utibonile nje tinyango letinkulu naleti njani njani. Oh yes. So kwakunetinye tetindlu yekugcina kwakuyindzaba angithi nje ka tourism. Kwakuyindzaba yaka nuclear. Okay. Ayisebenta yasala endleleni kodwa nje afike ngathi mabhalana lena iba ngetulu. Okay. Endvuneni. Okay. Ngoba besicitha imali lenyendi sihamba siya le ngaphandle. Okay. Sithola sebenzisa bo Middleman. Uthola letindzaba taka nuclear ngikhona ukhanze kusuka uyabholwa. Okay. Kukhona bo chemotherapy. Kukhona bo yini sokusebenza ka health kusebenta ka natural resources njani njani. Sabuka ke ukuthi akube etikweni lelide interest. Okay. Lokungi environment. Okay. Lokube kahle ke Nkosi yami umthetho sokuhambile so awufika embili. Okay. Lokunye I think kwaba indzaba ka agriculture kwaba indzaba yeluhleliso. Okay. Kuthi luhleliso agcina silushiya endleleni. Okay. Siba nehlelo loluthi commercialization of the agricultural sector. Uswazi Nation Land, Eswatini Nation Land. Okay. Luhlelo kuba ivision yakhe wekunene ingwenyama. Okay. Sibita ke bonke ithi bona tikhulu almost onke. Iyangi director ukuthi angisengiye ubuka emaveni lamanyenti bo Thailand bo bani banyana ukuthi bayenta kanjani lento. Okay. Yayithi ke lenzaba uma unemuntu ngoba eThailand na unalo muntu wakho ula. Yes. Lensimi yokuqala iba isimi yale staple. Bantu nemlegeni. Okay. Unemilegeni. Lokuyi rice. Bese sekuba ke nelidamu lutawunisela ngalo. Okay. Sekuthi ke kulelenye so ufaka letinye taletilimo tibhidwo nabo yinini. Okay. So la le plan yayithi ke asishiye munye wale milegeni ungene uyowendiwa uphekwe vele. Okay. Kuthi soda usebenzisa for commercial purposes. Lokusho ukuthi so ungakhona nekokuthi soda ukhona nekokuthi uyoboleka ngawo. Okay. Ngoba uyakukhumbula story sethu sekuboleka emobeni. Usibathi hey sitawudlana. Yes. Sine bemabhanga. So ke kwaba ke ukuthi ke sitawushiya munye umlegeni but umejwe. Okay. Khona sesitawenda vele uphekwe usavewe. Okay. Bese uyaregisterwa. Kuthi nangu so ungakhona nekuthi uye noma ngabe nguphi ngaloyo. Okay. Uyawuboleka. All right.
yagcina ke ingakasebenzi kona sayisebenta sasinabo president labanye yabo former president baze bangi2 noma 3 Okay. baseluleka ngoba kwabonakala lokho lo mhlaba wethu awanzi kodwa lesive siyanza. Yes. So yini ke lesingayenda kwabona ukuthi asset lesinayo ngomhlaba. Okay. Asichinje lo mhlaba ukuthi utawukwati kuletha imali kuwe. Uchinja njani ke lo mhlaba na? Asesibuke lokuthi laba bethi bemabhange bafuna. Angisibafuna ukuthi ube registered ube njani. Yes. So ke sasesishaya lo hlobo lolo ke sesithi ke i-commercialization yeSwazi Nation land. Okay. Kwakukhulu inqumbi yethi ikhulu lebesisebenza la. Noma ke ngalethi isikhathi ke wawuthi senihambile hambe 2 umathi Tebhisi lithi cancel buyele emva 2 ethi Tebhisi leyo ke liyasala kodwa wasuyayithatha ke lwangilandzela naye wayizama beyifanele besiyoba eParliament yoba ibill ngoba beyitawenda lokuthi bantu bakwadi usibasebenzise lebanako. Yesibili ke yaba indzaba yekuthi kwakubukwa ukuthi sale kwakhiwa kubhekwe eTugu. Okay. Hayi lokwakha sibhekele. Okay. Ngoba nasakha sibheka le uyaphela lo mhlaba. And kude labantu abethu. Okay. Labantu abethu. Bayawakha kuphi. Okay. So yathi inkosi asikubuke lokho ngoba inkosi ibuka le embi. Asisebenteni lenza. Okay. Izeyibekisa ngalapha na ubuka lapha bologoba. Nami ngifikela kubo mathapha bekude nasilifithu so uthini lesinye saso sesivalele nalabo bese sihambe khona nasiye eNcwaleni nasiya eLusekwaneni. Yebo uthi lethi insawu lesethi njengaleto start ithini ngibonga ukuthi ungathi kukhona nyalo loseqhamuka nebaka housing lasebaqhamuka nekokuthi kutawulebelishwa kutawentiwa njani ngicabanga ukuthi kutawubuyisa le order ngoba bekunale nkinga nalete kukhontisa ngoba kude kahle le planning. Okay. Ngoba nyalo nje nawubuka lapha kubologoba sekuyofuna imali letinyeni. Okay. Tekuthi kurecyclishwe lapha. Ngokunye lokho sakukhanza sasithi siyakusebenza esiphofaneni. Yasibona nyalo siphofana. Yes. Sifuna kufuna imali. Kanzi nasifika kusifika sithi asesihlaleni phansi sente iplanning imigwaqo qhamuka yente nje. Hawu basicitha ke labo labasicitha kodwa namhla ngiyabona bayabona labo ukuthi sasithane lo. So those were some of the things lengathi khanza tisalele emuva. Okay. Lapha ke ngaka-tourism kwasala indzaba njengale ngisho leta bokhebula. Yes. Tekusebenzisa bomanzana. Bo Taiwan kunabo manzana labakhelwe kahle baletha tivakashi leti simanga. Ngoba ku-therapeutic leti ndzaba tabo manzana. So cishe kwasala tindzaba lenjenga kodwa ke lokukahle ukuthi ungathi tikuboma plans tiyalembi. Now Mpephethe Africa ucabanga ukuthi yinde ifundzako eSwatini with your experience and now that you interrupt with almost all the countries la Africa yini sifundo nje lesikhona for Swaziland for Eswatini from Eswatini. Le ngakusho ukuthi ngaqala nje ngikubonga kuyo iNgwenyama. Okay. Ingwenyama isibambise kakhulu kulomsebenzi lenkuwo. Angathi ingwenyama nendlovukazi ngingathini. Okay. Uyehluleka nekubonga. Bake bangithumela ngisho iclip nayo uvalelisa endlunkulu. Okay. Ithi siyawubeka Vilakazi. Okay. Lobeka lenkomo athi ngathi mina hawu. Ngiyayibukelwa ngibani. Yakhombisa ukuthi ifuna kangakanani lokuthi eMaswati abe sethi khundleni lela sikhona khona. Yes. Ngoba lesikhundla
sifaka tekulima, Okay. sifaka tentuthuko, rural development, sifaka temandi lesithi blue economy, ukuthi telwandle, temadamu, tema lakes, bese ngifaka lesithi i-sustainable environment. Okay. Le sustainable environment ke sifaka bo climate change, Okay. sifaka bo disaster, sifaka temandi, Okay. sifaka bo biodiversity, sifaka bo urban Okay. resilience, so sifaka bo forestry. Okay. So konke letintfo leti tilamahlombe eswatini. Okay. Okay. Lokho ukuthi sifanele sisebenze kuyo yonke lo Africa. Okay. Na si-applyela lo msebenzi siyobika bakangwane basiniketa special envoy. Okay. Sinangu lesotawuba lotawuhamba embili akuqhube. Baholi cishe bakhuluma ngetintfo letintsathu kakhulu. Okay. Khumbula nje lona wekuqala asubutha nisuka eNgwenyameni. King Mswati the third. Athi thine asisuka kuye. Wathi nisuka khona? Athi wathi who am I not to agree to the request from His Majesty? Bengingibani mina ukuthi ngathi ngete ngihamba nengwenyama. Ukusamangana la. Wathi ukuthi ke ingwenyama ngitsheleni ukuthi ngibani sitha sakhe ulabo president nje beAfrica. Ninginikete linye live. Okay. Sathi thine asiyathi we're not aware. Wathi nathi awule West Africa. Okay. Wathi nathi we're not aware. Wathi nayo ke inzaba yengwenyama. Ayina sitha, ayina yini. So singathi ke lo sathunywa ingwenyama asimbekile. Okay. Satha ngekuthi thine sesiyababombasada bakho. Ngoba sibombasada bengwenyama. Hayi wena ubeke wena leso. Kodwa singimbasada wengwenyama ukuthi vele thatha lesikhundla. Okay. Sina nje nyalo sesiyahamba siyohlangana. Lo siyawuhlangana sesiyawukhulumisa ngeSwati. Okay. Ikakhulu wena ubenduna yetekulima. Uphinze ubenduna kutemvelo. Okay. Kanzi nale position yakho ifaka leto tintfo leto. Okay. So sidabe sicala ukuthi sibe nemuntu njengawo. Ngaloko ke ukukhulu esikubhekile. Kepha na wasendela nje tintfo letintsathu. Okay. Yekuqala Africa kaDondle. Sebenza nje leyo ngoba uma umuntu alambile uhlala kwatile. Okay. And a hungry man is an angry man. Okay. Similarly, a hungry woman is an angry woman. Lokusho nje umuntu uhlala la. Nathi yesibili. Sebenzisa agriculture otekulima. Kuthi takhe mathuba emsebenzi. Okay. Wathi particularly for lensha. Uma singakwendi lokho batasidla sila tindlini. Labantwana. Ngoba nyalo ngike ukhanza sebawushona ngesheya bo Europe. Kodwa baba bo garden boy. Okay. Into lebe bangayenda la. Ngaloko ke nawo abamba leto into letimbili. Wathi sisathu ke inzaba ye climate change. Okay. Uteki control kuyo. Kodwa nje ibuke lokho ukuthi yini lele ngendiwo. So nangu ke lethi inzaba letinto. Manje ke tetekulima ngivele ngathatha esitibeni kokuthi input subsidy yasebenza kangwane ngoba nasi ifaka le input subsidy the first year. Sehlisa import na 43%. Okay. 43%. Yabo? Tinsimi letalinywa angaphosisi kahle
takhula ngabo almost 20 something %. Okay. First year nje kufaka ama-input subsidy. Sehlisa kulo 120 or so thousand metric tons. Lesiye simlanze wembili lengaphandle ngema-input subsidy. So-ke ngiko-ke sesisakha i-program lesiye sithi i-100 days plan. Ngabeka i-100 days kuthi ngitibekela nayo. Sifuna kwentweni sesayendanyalo sathi i-100 days rolling plan. Okay. Le plan ithi akwatiwe ema-soils imihlaba. Okay. Ngoba kuze ulime ngoba lo lokusilimata kakhulu kulama import nema crops ngoba i-livestock cishe Africa kahle. Okay. So ema imports ethu sicitha imali enganga US 100 billion per year. Okay. That's a lot of money. Now converter nje ngemalangeni si import. But ke cishe leli sikorder kule ngaphandle kuthathu. Okay. Yi-wheat lokuhambisana netingwa ngoba kwakhiwa lapho. Yes. Wheat products. Wheat and wheat products. Yesibili rice. Okay. Yesithathu umbila. Okay. Bese ke sekuba ke leli sithi ngama edible oils. Lokusho ukuthi ngaba bo soya beans, canola, mabhontshisi yini. So nathi letinto la kufuna sifocus ekhona. Okay. Kuze ukuthi iAfrica itimele. Okay. Sinawe manje sifunze nalabelumbi lengishe besibehlula futhi leclass. Yini ke singakutranslate kubela? Ube practical. Asisho ukuthi manje akhona kutotonke ithi kodwa nje sinemifula lemikhulu. Okay. Lengentiwa ukuthi yendiwe ngiko nje ngonyama nayithi ngiliphi lelinye lidam na. Ngoba ngagcina senginiketile ukuthi kwenyama na ngentiwa. Okay. Uyakhombisa lokuthi umuntu ubukelembi visionary leadership. Okay. So nalapha ke sesithatha ke seyisiyembili ke la. So sicaleke nge-continental soil map sesiyentile nje nyalo. Okay. Nyalo ke sesifuna specific countries. Okay. Kuthi nanga bese sithi ke sesilimani ke la kuze sitoyehlisa le import bill. Kunemave la spenda cishe about 700 million to 800 to almost a billion. Okay. The order rice nje kuphela. Okay. Just rice. When we could be growing it. Bese ngiyafisa lokuthi lena singene kuyo leka AU singene kuyo kahle. Ngicela ukuthi just one question. Just one question ukuthi impephethe uyisathe phile courage nale energy yokusebenza kakhulu faithfully ngoba la machwaleni bathi sasikudeserve sikhundla sakaSwedi ngale dotcast wangasithola but ke asiwathi mamanga ngoma waliqiniso but ke wa-acta naku but still the very same government you continued working for the very same government faithfully even after that a disappointment ngokubuka kwebantu. Bantu batawukhuluma lokunyenti kodwa nje angicale ngokuthi usithethephi sibinzi sekuthi uthi so uyangenela iAfrica. Yes. Ngoba abantu bayibo bese bayenele nje lana bakhona khona. Okay. Ngikutshelile ekucaleni ngathi mina ngi-10 year person. Okay. So ngihlala ambitious. Okay. Ngibuka le njalo. Okay. Yenzabe yokuqala. Sesibuya ke kulelo ibutako yekwakuthi ngisebentele kulimende kanti kwakufanele ngibe kuthi nekuthi. Yes. Uyathi lo nkulunkulu lengimkhondako. Ungendelelo kunyenti. Okay. Nako lokho kwakukuthi angidowufunza into letinyenti ngoba kube vele ngagcina ngithole kuba ngisiwo ngasale ngakhukhumuka nje kusengisiwo ngemalabo. Okay. Kanzi leli Jordane la sifanele siye khona. Sengene ka agriculture. Oh tukutu
sengene ngala kutemvelo Okay. tuku Hayi Africa. nayi Africa Okay. ngisemba tuku sidabe sithi UN No. so Okay. ngilonkulo Okay. Okay. phinze kufanele ukuthi usebenze ngeintegrity Okay. kumcoka kakhulu Mm. kusebenza ngekwethembeka Okay. ube uthembeke phinze uthi thobe Okay. uthi thoba ke akusho ukuthi bese ubasilima so uyabhlashwa nje ngeke vele mina ngiblasha Okay. yathi nje kusukutawu futhi awuchitheka buka kana kujajana but ngiyakuhlonipha umncane Okay. ngiyakuhlonipha umdzala Okay. mina ngitati ukuthi sigaba sami nje ngisiye lo tsanza ukuthi ngangilapha kunjani Okay. mina ngathi ukuthi nase uniketwe umsebenzi wende faithfully Okay. wende kahle phinze uwende nekwethembeka Okay. uma nje singafundzisa abantu abethu ngenzaba yekwethembeka ngoba noma ungafunza uye ledu lenyangeni Yes. kodwa nangabe ungakathembeki kulolo kwendako ulide lalide naku lengikuthandaza kakhulu kumdali Okay. ngoba tonke letinto lapho ngewela khona bengewela ngekwekuthi ukhona umdali phinze abengivulela Okay. nangiwela ukhethweni labanye bebathi awufile Yeah. bathi hawu sesitake besimboni yabo ngathi mina nali lithuba lebelingenda nyalo ngiyawela ngesheya ngani ngoba ngifocused Okay. noma kungathiwa ka-AU kuyaphela kusasa ngifocused kokuthi i-next step ngiphi Okay. nayo lento lefuna ibe khona Okay. ungaba khutsata nje bantu ukuthi lebakubambile abakubambe ngetandathu timbili Okay. hayi ube njengeligabha lakhe yeye kwesibili wethembeke Okay. wethembeke ekhaya wethembeke emakhosini wethembeke kubo bonke lo uyawusebenza nawo Okay. wenta njalo so uvela usuke sonqonqotha leNkulunkulu ngoba kusho ukuthi wethembekile nakuye eNkulunkulu Okay. ngihle ngibabuta abantu la ngifika nje kayeyo ngathi mina yini lo yenta ebusuku longafuni lo myakubone Okay. cela nje ungamunye ungitshele ukuthi yini lo yenta ebusuku ngathi ke lokwenta ebusuku longafuni ukuthi bakubone salukwenta emini Okay. ngoba ngilapho ukuthi awuchaza khona ukuthi umuntu lo njani Okay. so kumqoka ke lokho kakhulu inzaba yeintegrity ngiyiphinza inzaba yeintegrity nekuthi phatha wangati phathi phinze umhlaba ukhohlwana wena usukwentile ngikwende ebusuku Yes. kodwa lokho will catch up with you Okay. ngathi nje kwanyalo ngiloko Kobisa sibonga kakhulu isithuba lokuba nawe zida ungena kahle emathumbini enzaba yeAfrica in our next opportunity ukuthi sikuthole sibonga umsawa wakho ukuthi mawudile ekhaya manje usinele ithuba lokukhulumisana nawe. Hawu ngiyabonga vele sekukhona nje umhlangano sengikhumbulile ukuthi bekufanele singase kuyavula njalo kepha ke awu lokumcoka lokuthi nawe usherishe nalabanye abantu. Yes. Dinyendi letinto lekhanza ukuthi asikhona ukusherisha lokhu nje ngicela nikuqinise ngikhumbula ngikhuluma nje nababe Mshamdani. Yes. Yes. Mithi coach loso ukhulile asositshele nje ngema RDAs. Okay. Ukuthi aqalwa njani kwenti kanjani buhle nebubi sithe lawo ma records bese usitshela ngelihleliso kuthi lwalufumele kutheni luhamba lubhekephi side lalapho ufike uthi khona asengifunze nganabo so kumqoka lento entendako
So bukani nibukele ikakhulu kulaba nje leso ngathi sebadzala abantu banathi sekuzoqa sine siwele kanje nani ngawela kanje livele ngaka ngoba lokumqoka singaka ngikhohlwe into yinye kulo lomnye president wathi lwale West Africa ngifisa ukuthi ingwenyama sengivakashele ito ngitshela ukuthi yenta ngani ukubamba lesive sayo ngalamasiko sonke sesitobuyela le ngoba iAfrica nyalo iyabonakala ukuthi iyadungtela cha siyabonga kakhulu man Siyabonga Phephethu, thank you Winake malokotha ngilomnyama ngilosenhlambelweni malokotha ngilomnyama ngilo njengenyama yesibanda Sabela bakubita bakuleta bethi vele bethi vala mswathi omnyama kulobalthuli Ingani bakubita lathi indzaba tegwazana kunyane tekubulalana Bakubita nje sebavele balokhelela ivela komsakandaba basontali balekela Banemanga kabathi kuthi mswathi imvulele ngenamsindvo Ingani uyabhulala amakhulu amalangabi Wablock bomgabe nashangala kule Zimbabwe bebabulalana Ubese umamatela kuthula nakuVladimir Putin umRussia Ngeke lo mpinka abadala wakithi namhlasele bahlethi nje badidekile Ngisho kulesikhulu nesibuye namkhothe lapha esenkala ngqabaneni Isithiyo ngilemhlophe ngilehlule mangemadodza Emadodza ngilebehlangene eParliament lapha kalobamba athi taphuma sahlale emaqoqwana Ngilele kubabona ke namsakandaba wasobuthi umhlaba lapha esibayini eDzizini Ufike waqitha amaqoqwana wasakada Nabone badibela igudvu basele nje bahlethi bathi ngongcile Mphandleni wakithi ngilonjengelanga Lilanga lakithi libofela kabongothotheni Lishisa amahenyane kunyane amaphekula sikhuni ngoba ngumlotha Bayashamsa kandaba basheleti endlini Nabona bogijimba basalale emakhaya balale emathafeni Nginomshumayeli wakithi ngilomlomo uvuthe emalangaphi Iyakhuluma imbubethi indzebe tembubethi itekathi indzaba telivangeli Ngilomabhula umlilo ngeBhayibheli besomamatela haleluya eSwatini Libhube sidelibhodlela lapha estadium eDzizini Ingani kuye kwavumana umnyazi kwezulu Ikuvumlene nkosi imisizulu kaZwelithini Sigoqa sakithi ngilosihle ngiloshosha Ngisho kule ngqungqulu lemaphiko mathe Ngilele kuthatha nibikota komsakandaba wasewelela ngeshaya kwethlwandle Ufike lapha eDubai evele emaSulumane Abese uqoboshela tebuqwephesha Usukele elikhulu ngweligonsowelela ngeshaya eTaiwan emashayineni Ufike waqoboshela tekulima Ngilomthuthukiso omkhulu wakithi waseSwatini Uvule takho wevele wayovule netmayini Ingani kuye kwavuleka amathuba emsebenzi kaNgwane Banemanga labo bathi Mswati ngmangikhotolwane Basho kulomqupulo ogalazathi imbitathi salethi incince emafuza Ngubuka ngeke sabe etholele emfukwane Ingani amabhala emehle kwabheja umlilo futhi abheja amalangabi Ngilolithwala lakithi elimhlophe kusekwelikhwala semangwaneni Mswati ngilohlala tuka amalahlela avuthako nakho labamphekapheka bocakujaneni Bayakupheka bayakuthululwa emsakandaba Bahle bakupheka ngishona ngethi imbitathi ebelumpi Basuka emagonso bayiwe esemvasi babuye bajabhileni Abathi kuthi Mswati ngumakhosi eTiveni nje inkosi ebusa eTiveni Ukhwazele kusho ikhwasa ukhwazana kusadakini Uye wakhwazana ngekuthula ngisho kumhlabhlangeneni Lo manyathelo wakithi unyathelelwa ndlela seliyokubalekela Unyathele lapha eTopia Addis Ababa Babe sesebakunika isihlalo sekugcina kuthula eAfrika Uyimbubu ingwenyama mdlamathole esinyathi Haye the unophakathi